Mā te huruhuru e rere ai te manu, o tira e puare ai ngā tatau. Tino hari ko te ngākau I whakarongo pikari atu matu ki ngā kōrero o te hapori whānui, kātahi ka tīmata te mahi ki te kohi I te putia, kia whakatūtuki ai I te whainga. Ka tai anō te kaunihira o ngā roto o Rotorua, ka whiwhi I te 5 miliona tāra, a te kāwanatanga ki te whakaoti I te whakahoutanga o te whare I kati I te taurua mano te kaumā ono. Kaore e pau ngā mihi kia kānoa me ngā kahui taunaki I te whiwhinga o 5 miliona tāra, nā kona kua whai huruhuru ai te kaupapa a ka tīmata te mahi. E hara mo te aroa anake, e karere pai mō Aotearoa. Tēnei mo te ao whānui. I kati te whare nei ki te iwi me te hapori I te taurua mano te kaumā ono. He kore nōna I pāhi I ngā arotake ru whenua. Ko te whakaro tuatahi, pēhea ngā taonga ki Rotorua. Tauri te ngākau no te mea. Ko mātou nei, ko wai e tiaki ana e whakamahana a mātou taonga. Kei roto I tērā whare. Ara, he naia nei, ngā taonga kei roto I tētahi warehouse. Nā reira, ka whai rau take anō a te kaunihira ki te whakaatu tonu I ngā taonga ki o rātou uri. The strategy has changed where kai mai o te whare taonga, I kawe atu ngā taonga ki tētahi, ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā whānau. So even when we have the whare taonga reopened, the strategy will continue to take the taonga back to their respective marae. Hei tā tānia kua heke te utu whakamutunga o te whakahoutanga mai te 8 kaumātai ki te 7 miliona tāra. E ai ki te tairi poata e 4 tāra ia tau ki ngā tau 20 te utu mō ngā kai utu tāke o Rotorua. Kaore he maumau tēnei moni, ngati me ko tēnei whare taonga, he whare ko ngā pūrākau, taonga, hitori hoki o te hapori o Rotorua o ngā iwi o te aroa. I runga I te tāpaitanga I tautoko 88 oro o te hapori o Rotorua I tēnei kaupapa. Ko te mea nai nei ki te whakarere, ngā mea a mātou whakaro, a mātou hapori, a mātou taonga o te whakaokingo mai ki konei. Hei te taurua mano rua te kaumāwhetu, ka tūwhera nō ngā kuaha ki ngā taonga o te aroa. Herewini Waikato, Aukaha.